Ikaze kuri Kigali Iriyo News. Inshinga bita Tombe yaba igiye kwimika muri Sud Kivu. Bikomeje korohera M23 gukomeza kwavansa ku rugamba ruri kwisakiranisha n'aba FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Maginga ya nyuma yaho ifashe ibice bigiye bitandukanye byo muri Sud Kivu kugeza ubu maginga ya muri iki gitondo ni urugamba rukomeye n'intsinzi ikomeye kuri M23 kuri axe ya Baraka. Nibyo koko reka tuze turebere hamwe nyuma yaho mu mujyi wa Uvira habonetse ingabo z'u Burundi zari zarihishemo M23 ikazibona rugikubita. Ni nyuma yaho berekeje mu duce tugiye dutandukanye aho bare bashakaga gukuramo teritwari ya Uvira yose. Maginga ya ikaba iri mu biganza bya M23, duce twose yamaze kudufata. Ubu maginga ya yerekeje muri teritwari ya Fizi aho iri gukora akazi katoroshye. Urugamba rurakomeye namagasa kandi rukomeje kugenda rucanganyikisha ihuriro rya FARDC, aho nakubwira ko maginga ya bamwe muri bo bamaze gushyira imbunda hasi bakigendera bavuga ko batagomba guhangana n'izi nyeshyamba za M23 zifite tactique itoroshye. Reka nze nkujyane kuri axe ya Makabola, ndavuga axe ya Baraka, aho Makabola ya mbere nyuma yahikuyemo ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 14 maginga ya igeze aho bita Swima. Uciye kuri axe kuri no axe M23 irashaka kugana Baraka kugira ngo itabara abaturage bakomeje kugenda bahunga ndetse bakomeje kugenda bibaza aho berekeza. Ninde uri bufata no mujyi wa Baraka? Ninde uri bubashe gukomeza kuyobora Baraka? Nduzi ko maginga ya Ibaraka ariho ubuyobozi bwimuriye ibirindiro. Navuga uyobora Kivu y'Amajyepfo ariwe guverineri na vice guverineri, bose bari muri aka gace. Ni mu gihe n'abadepite bose ariho bibereye. Benshi bari kuvuga ko ngo bagomba kurinda ubuyobozi, ariko maginga ya biragoranye cyane kuko abanava Bukavu niko byari byifashe. Benshi bafite urujijo, bamwe bafite icyizere ngo birashoboka ko M23 itafata no mujyi wa gatatu muri Sud Kivu. Nibyo koko uno mujyi wa Baraka urakomeye, ariko icyo nakubwira cyo M23 gahunda ifite ni ukuba yagira icyo ikora kugira ngo irebere hamwe buri kimwe. Reka nkujyane mu bindi bice bigiye bitandukanye bigize teritwari ya Fizi, aho za Mikenge habereye urugamba rukomeye na za Mikarati. Maginga ya twirwaneho naho yahakuyemo. Ni uduce tugiye dutandukanye, udusantire twa Minembwe, umutekano ni wose. Hari icyo utari wamenya maginga y'uno munsi, ubuzima busanzwe muri Uvira bwagarutsaho n'abanyeshuri batangiye kujya ku mashuri. Ariko muri teritwari ya Fizi uduce tumwe na tumwe urwikangura cyari rwose, abaturage ntago basohoka, bategereje ijambo nyamukuru rya bamwe mu bari kubarwanirira. Reka twirebere ihuriro rya FARDC aho rikomeje kugenda rigaragaza ko rifite imbaraga nkeya ndetse ryarangije gupfa mu mutwe, aho bivugwa ko bashobora kuba batakibashije kurwana urugamba bitewe n'uburyo M23 yabahamuye. Benshi mu basesenguzi bavuga ko kugira ngo iri huriro rya FARDC ribe ryagira icyo rikora ari uko
bahindura ingabo bakazana ingabo nshya ndetse bagahindura strategy y'imirwanire kugira ngo barebe ko batsisura M23 yafashe umwanzuro ukomeye wo gukomeza kuavansa kugeza no mu zindi ntara uretse ino ntara ya Sud Kivu. Bafite na gahunda yo kwerekeza mu ntara ya Tanganyika abakomeza na za Katanga hose. Ibyo nibyo ugomba kumenya maginga ya udushya turi kurangura urugamba nuko aba wazarendo bakomeje kugenda babona ko ibyo bishoyemo nta gahunda bifite kuko bari gupfa ari benshi cyane. Urugamba rurakomeye, urugamba ruteye ubwoba, aho ubu tuvugana urujije ari rwose imbaraga. Bamwe bati M23 yaba arahageze mu ibanga rikomeye, abandi ati ntago yari yahafata. Ariko nkuko twagiye tubibona M23 gahunda yabo ni ukugerageza kubanza kureba uko byifashe mu bice igiye gufata, ikohereza abahungu ubaza uburyo bwo gucunga umutekano wa Karundura, bakageramo bakagenda babasangamo kugira ngo hatabaho imirwano ikomeye kugira ngo ihungabanye umujyi. Uno mujyi rero maginga ya isaha ku isaha waba uri mu biganza bya M23 ikomeje kuavansa ikubura ibice bimwe na bimwe bigiye birimo ingabo zitandukanye. Zimwe zavuye i Burundi, izindi zavuye mu tundi duce dutandukanye nakubwira nka Tanzania, ndetse n'abawazarendo abamayimayi bamaze gufata kangushye maginga ya umwe mu bawazarendo bitsa Rene Itongwe nawe akaba agiye gufata utwangushye agahagarika mu ngabo ze yarayoboye. Biragoye cyane kandi birababaje kubona abaturage bakomeje kugenda bapfa. Nakubwira ko impanuka y'ubwato yahitanye abasaga 900. Ni akababaro gakomeye cyane kandi kari kugenda kagaragarira muri ino Sud Kivu, aho bikomeje kugenda bigaragara ko M23 ahita aragera hari kugenda hakomeza kugenda hagaragara imyivurugutanyo y'abawazarendo, icyaba ari ugusahura abaturage ndetse banareba nabi bakicwa. Uru rugamba rurakomeye kandi ruteye ubwoba. Icyo nababwira cyo ni ugusengera iyi Sud Kivu M23 ikahabohora kugira ngo irebere hamwe buryo ki yacunga umutekano w'abaturage bakomeje kugenda abapfira ku mirwano isakiranisha iri huro rya FARDC ndetse nabo. Si ibyo gusa, hari nubwo hari n'imirwano isakiranya aba FARDC ndetse n'abawazarendo. Biragoye cyane kumva ko aba ari mu itsinda rimwe bashaka kwivuguruzanya bakarwana ku rwego rwo hejuru kandi bafite inshingano zikomeye zo kwita ku baturage ndetse no kubarinda. Ibi bikaba bikomeje kugenda bituma abatari bakeya bahunga, abatari bakeya nanone bagapfa bapfiriye mu mirwano. Ngayo nguko kuri iyi axe. Ariko reka dusubire inyuma mu bice M23 maginga yarangije gufata. Icyo nagutangariza kuva za Kamanyola ukagera za Uvira ari uburyohe. Abaturage bakomeje kugenda batahuka bageze ku gipimo cya 85%. Birashoboka ko umutekano waba wamaze kuboneka, uretse ko urwikango rukiri rwose, ariko uko byagenda kose biraza kumera neza nyuma y'aho abayobozi b'ihuriro rya AFC bakoresheje inama bakabwira abaturage ko umutekano ari wose, ndetse n'abaturage bigaragara ko bari mu buryo ndetse bakomeje kugenda basubira mu mirimo gake gake. Gusa itegeko bafite ni ukugomba kutarenza isaha ya saa 11 z'umugoroba bakaba bageze mu nzu. Ngayo nguko rero maginga ya uko urugamba ruhagaze. Ariko
reka nze tujyane mu Minembwe aho twirwana ikomeje kugenda igaragaza ko imaze gufata imyitozo ikomeye cyane nyuma yaho bakubise inshuro ingabo z'u Burundi zagiye zikora udutendo dutandukanye, nyuma yaho basenya ibirindiro byari Mikahati by'ingabo z'u Burundi ndetse n'aba FDLR, bakabirukankana mpaka amaginga ya Mikarati iri mu mutuzo ndetse na Mikenke. Biragoye cyane kubona ngo umuntu urwanira amahoro atsindwa. Ni nacyo abasirikare bamwe bo muri twirwaneho bakunda gutangaza ati ibyo turwanira turakizi, nta n'impamvu tudashobora gukubita inshuro abaturwanya abatazi ibyo turwanira. Ubwo biba bishatse kugaragaza ko baba bashaka kwihanangiriza aba FDLR, abasirikare baturutse i Burundi, aho bivugwa ko baba bashaka kuba bagira icyo bakora kugira ngo bagarure umutuzo. Maginga ya umutekano ukomeje kugenda ugaragara mu bice byose, kandi icyo navuga cyo ubu bamwe mu baturage badahuje ubwoko n'abanyamurenge batangiye kwiyunga kugira ngo barebere hamwe y'uburyo batabariye Sud Kivu. Nakubwira nk'abafurero, ababembe, ndetse rwose imishyikirano ikomeje kugaragara kuko babona ko nta kintu bari gupfa. Nibyo koko, kandi bishyize hamwe birashoboka ko izi ntambara z'urudaca zigaragara muri utu duce byaborohera kujya bazirwana bakazitsinda, kuko maginga ya umutwe wa twirwaneho umaze kumenya gahunda z'imirwanire ndetse no kwirwanaho nk'uko izina ryabo ribivuga. Ikindi kandi maginga ya abaturage bo ubwabo bayobotse AFC 23 umutekano wagaruka bitewe nuko ibi bice biba bifite imitwe igiye itandukanye, kandi buriya abaturage iyo bamenya amakuru bashaka kuripotinga iyo mitwe igakurikiranwa mu nzira za bugufi igacika bigishoboka. Nibyo koko imirwano ikomeje kugenda yavansa, ariko reka turebere hamwe ibishobora guteza akaduruvayi ndetse n'ikibazo gikomeye mu ifatwa ry'umujyi wa Baraka. Umujyi wa Baraka nakuvuga ko ari wo mujyi wa nyuma na nyuma muri Sud Kivu ukomeye. Ubwo ni umujyi wa gatatu nyuma y'umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Uvira, ariko benshi bakomeje kugenda bibaza ko bidashoboka ko M23 yafata umujyi wa Baraka nyuma yaho ubuyobozi bumaginga yariho bwibereye, ndetse akaba ari nta handi ho guhungira kereka mu guhunga ari ukwitabaza kuguhungira mu yindi ntara. Ni kimwe nuko bafite imisada yaturuka mu gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa ko abarundi bakomeze kwikokinga kugira ngo barebere hamwe uburyo ki babangamira M23 yabakomye mu nkokora mu gufata umujyi ukomeye cyane. Twavuga ko ari nk'isoko y'ubukungu by'umujyi wa Bujumbura. Ubwo ni mu gace ka Uvira. Uvira bigaragara ko ari ahantu twavuga ko ari isoko y'umujyi wa Bujumbura bitewe n'igitoro kihaba, ndetse no kubigendanye n'ubucuruzi busanzwe, imiceri, ikikawunga, buri kimwe cyose byajyaga biva mu Buvira bijya Bujumbura. Ubu maginga ya misi ikomeye cyane yahawe izi ngabo z'u Burundi ntago bazi neza ko bazayitsinda, ariko reka twitege ibyo tugomba kubonesha amaso yacu kandi tuzumva, aho tuzarebera hamwe uburyo ibaraka hazafatwa nimba hatazaba imirwano ikomeye yahungabanya uno mujyi ndetse igapfiramo abaturage batari bake, kuko nawo ni umujyi ukomeye. Nakubwiye ko ari umujyi wa gatatu wo muri Sud Kivu.
Ibaraka rero reka twitege turebe ko nawo wazafatwa nka Uvira, kuko umujyi wa Uvira nawo wafashwe nta mirwano ikomeye yabashije kuba. Ngayo nguko rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane muri ibi bice, nyuma yaho abarundi bakomeje kubona ko bishoye mu ntambara ikomeye cyane, ndetse bakaba bati n'ubundi twamaze kugerayo barabimenye, reka twikokinge turebere hamwe y'icyo twakora kugira ngo tugarure umujyi wa Uvira. Iyi M23 yafashe ndetse ikaba yaradukupiye amazi n'umuriro. Biragoye cyane ndetse birababaje cyane kuba bamwe mu baturage bakomeje kugenda babura ababo kubera imirwano ikomeye cyane idafite ikiharanira, ndetse ugasanga benshi bari kugenda batsa ingo zabo bagahunga mu mirwano idafatika byakabaye kuba bamwe mu ihuriro rya FARDC barinda abaturage babafasha mu kugarura umutekano ndetse banabahumuriza, ahubwo bamwe mu bafatanyabikorwa b'iri huriro rya FARDC ahubwo bateza umutekano muke, biba mu dushya tugenda tugaragarira ku rugamba, aho abo wazarendo iyo bamaze kubona ko urugamba rukomeye bagenda biyibira abaturage bikomereza bahunga. Biragoye cyane kandi biratangaje ko ihuriro rya FARDC rishobora gutsinda M23, ariko icyo nagutangariza amaginga ya nuko bahindura abasirikare bakazana amaraso mashya, ariko bakaba baratojwe buryo ki bwo kwiga strategy M23 ifite yo kugota igisirikare, ndetse bikarangira ikigotiyemo hagati kikabura umusada kikabura kimwe. Ubwo n'ihurizo rikomeye ku ihuriro ry'iyi FARDC nimba ishaka kuba yatsisura M23 nk'uko bamwe babitangaza, abenshi bavuga ko bigoye cyane kuba iyi M23 izafata ino Sud Kivu, kubera yuko iri huriro rya FARDC rifite icyo ryapanze. Ibyo ni ibyivugirwa na bamwe mu bashyigikiye iri huriro rya FARDC, ariko amaginga ya biragaragara yuko bacitse intege. Nibyo koko iri huriro rya FARDC rifite ibikoresho bihambaye, ariko babahaye abasirikare bafite kubikoresha neza kandi bafite kwihangana, M23 bahisubiza inyuma. Ngayo nguko rero icyo nakubwira cyo nuko urugamba rukomeye, ariko icyo nagutangariza nuko tuhabaye mu hose turahabaye. Tugomba kujya tubaha ama updates mu duce dutandukanye. Ubwo icyo nakubwira cyo ubu rugamba rwimuriwe muri teritwari ya Fizi, ahandi materitwari yose akomeje kugenda arimo umutekano muri ibi bice bigiye bitandukanye bigize ino Sud Kivu. Mu Buvira ho maginga ya abanyeshuri batangiye kwiga ku wa mbere, umutekano ukomeje kugenda ugaragara neza. Za Kamanyora nuko za Mwenga, ayo ni amateritwari akomeje kugenda agaragara mu mutekano, kandi bigaragara yuko neza M23 yakoze akazi katoroshye, aho abaturage bakomeje kugenda bisanga mu ngo zabo, aho bose bari bashiriye mu buhunzi. Ngayo nguko rero abasenga musengere iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyasabitswe n'intambara ikomeye cyane, aho nyuma yaho ivuye mu bice bitandukanye bya Sud Kivu. Biragoye cyane ko utanavuga ko n'ubundi izahita ikomereza mu zindi ntara, nyuma yaho bavuye mu ntara y'amajyaruguru bakaba barageze mu y'amajyepfo. Ubwo nakubwira ko gahunda ihari ariyo kujya mu ntara ya Tanganyika berekeza no mu ntara ya Katanga, kugira ngo
bazana umutekano muri ibi bice, kuko iyi M23 ivuga ko iyo iba yaraje kurwanira kwishyura ukizana k'umuturage muri ibi bice bagenda bashyira ku murongo. Icyabazanye n'icyo ngicyo rero, reka twitege imirwano uko iri bw'uburi bimeze mu maginga ya. Icyo mwamenya nuko ubu M23 iri kuri axe ya Baraka, aho yamaze gufata agace ka Swima. Acaho ngayo guko nakagaruka turahabaye kugira ngo tubageze ku murongo njyarugamba muri iyi Sud Kivu.